Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Ki Khubor hakimat kiman, tungin commitment ta ki Khubor na Jylla. UMDC jang Sora constituency ubat Tita Starwell Khan, Budeiru Unoyalam jang Kylleng Persha, Kylleng Darbar Thau An jang Khasi Hills Autonomous District Council. Hakar punyo trip Jylliew arajar pusau, ulik ben sngo hakmat menteri kata sambording jang Sorka Jylla, u Abu Teher Mandal, hakap yade bag jing u jingnam nekino yalam jang kli kinong senshar shnong, halo jing thot jang boarding electric hathain sora, bad hathain riwar, kablakta hadukata kata ikipat pa. Khasi Student Union Maukarwat Circle, Rengat Kajing Sendan Lang, jang Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District Union, hakap punru trip Jylliew arajar pusau, Late ben pinsngau, hau menteri kata sam boarding ke Sorka Jylla Abu Teher Mandal, hak biadai bak kajing thot ke boarding malang kapor, bak kajing sniu kha jangi transformer, bak kajing duna jangi nong tray hapok ke Maukarwat subdivision. Atli ki kali red ki Budeiru ki kali shimat, bat kowe ka kali Bolero camper, ki baju pendan kam di kinong tray, jangan Joint Stock Industrial Association Vostok Deni, ka Budeiru ka company ka badang pentre ya ke surok nong stan wa kaji, kila income hak step at panyo trip Jylliew araja posau, hak jaga sa jang kinong tray, ka company ka badan hak shnong lat tang nong stan West Khasi Hills District. Kakum gajing athu jang manager ka company long bakani kalaja hakapor ka masaw bajimen step hakba kala shuyo sngo tang gajing sawa jang kali bla sha wyang ding bar ulo ongru bila dan kinong tray bla pentip sha u pasa kowe ka kali po shilum ka badan hakasurok nong style Maukarwat hajan gajing king kenro kala sha wyang ding. Kah Neutrap Border Disputed Redressal Forum hakar punro trek Jylliew araja posau kala ujo shu menteri rangba ke Jylla ukon rak ke sangma ban persha ya ke jingdawa jangga Socheng Amreng Border Development Committee ya ke khasi penar ke besyong basa hakashnong khanduli ba ke deben register ya ke jakarap ke jongki syaka Karbi Anglong Autonomous Council jangga Jylla Assam ba ban penyang biang ya ke kerdap krong khajna hakashnong khanduli ke bedang hap hapo uput Assam jangga West Giant Hills District Meghalaya. Mentapat tunya pai chi Khubor nagari. Habakran hakiyeng darbar ba jangga Lok Sabha ke Presiden Jangkari India ke Draupadi Murmu lapen kan mau dak boong bagajing penbena ya ke emergency house nam pakhandai spanya pusan ke lapen thok bria shisha ya ke India bat ke Deiru ke jing her thama ke shirkhai ya ke riti senshar Jangkari. Ke Presiden kalau ong bahagi post nam ke bela letno ke riti senshar ke India kerana padang ke jing sir bat ke wei ke bakham shirkhai ke jing penjari de ke emergency hakar pusan trip Jylliew house nam pakhandai spa nya pusan. Usembut Menteri Rangba do berim ke India LK Advani ula kempang hakamit singi balang balapin kit yu she aims. Advani ubladan menta kena penerus nam karta usha sumar haki doktor jang ke urology department. Advani ulabat kumusembut Menteri Rangba do nadu usnam arajar ar hadu usnam arajar saw padang shen ulayo ke kusnam Bharat Ratna kuwi naki kusnam ke behe India. Ulabat ru kumu Presiden ke BJP hadu laisin. Ke Bar Council of India kelakin tu ki Bar Association ki bedan Kylleng ki benta Jangkari India bakim day ban penlong kenu ke jinga ki lani ban persha ke jingwanra ki lightly ki an ki bathamai ki ban mi bujuli ya ke IPC CRPC by ke Evidence Act. Ke Bar Council kalau ong bakan sekran bak Sarkar India ban penpau ke jing sngo jong binong sat an halo ke jing pentrekam ya ki lightly ki an ki bathamai. Ki lightly ki an bathamai ki kinthop ya ke Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita berke Bharatiya Shiksha Adhiniyam. Menteri Rangba do keri Narendra Modi ula pediang snobha bar ula kudup yaki arno ki kena kenthe ki blasha khot snobha banwan joko office jongu ha parliament. Modi ula pu samarkhe de ke jingkemen hadien baula sngap ke jingroi ke bakini ki arngut ki roi na ke benta jongu. Kini ki arngut ki kena ki de ki khun ksiu jong ulat ke Jylla Haryana Ubandaru Dattatreya. Modi ula pensap yang ru ha social media ya ke video jang kini ki arno ki kena ki bla ring ha kapor u ya kendo yaki.
Ucaman jangka Democratic Progressive Azad Party ubedairu Menteri Rangba Berim jangka Jammu and Kashmir Ghulam Nabi Azad ula kentu ya ke Sorkar Pedeng berkedeban Ailat yu Engineer Rashid berunwan Bam Smart mu MP jangka Lok Sabha. Rashid ula syak set patok nadu ustem arajar kakandai namar bala kena budai bebai pisai kileno dari hakanik election MP badang syudam ula yakun election na patok bar ula job dagwa penlim yu Menteri Rangba Berim mu Omar Abdullah. Mentapat tengahnya pai secegi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka election president Iran kan long asyai ke sengi thodien kenik election kan long dai hadien ke jing klatno President Ibrahim Raisi na kada ke jing Pyrthei ke helikopter ke ba usang. Kidan hendrungon ki kertong ki bel aireng hakanik election ndai ki bakam klan kidan langot. Akli do ke Iran u ayu tala Khamenei ula kentu ki patba bekideben yemi renti hakanik election ke membenta ban tap ya ke vote jangki. Arut ki bere ki layap badwe shipai la mensau hagajing the namding ke Israel hakibenta jang ke Syria. Ki shipai jang ke Syria ki layap ban siat ben betaino hasun ka tukat ne teli ki namding. Ka Israel kelakam ba kahiyartma hakiktam jang ke Jihad Al-Bina Foundation ka kenhun ke penyeso ila debat ke Hezbollah. Ki shipai jang ke Bolivia kela persyang ban grup jubor ke buah sinsyar hakategori hindre kimshim lala na kadaw ke jing yang persyak ki patba dag ba penlong jing ki hakeleng ki benta jang kategori. Kam hadien ki political kem yu he shipai u General John Jos Juzina bak kela penher kerat ki shipai ke beladong jubor hayeng sa president ka Pakistan kelawanra ya kamang tingka ke bahadu kapra point kenai kundai trilion tingka na ke bentau stem araja posau araja posan. Khambon ke pisa ke lamang mentau snem kedai syakitnat shipai. Na ke kamang pisa ke Pakistan ke lamang R point kat R trilion na ke benta ke tenat shipai. Na ke Nepal 10.1% kedai ke belambang syaki army, R 0.9% syaki air force, 40.4% syaki navy. Kinong kiu hau-hau jang ke NASA ke Sunita William baru Boch Wilmore aduk mentaru kidang sakut International Space Station bat ki engineer kidang persyang ban shinai ke Boeing Starliner ke spacecraft ke bakin nyok wan pai biang Pyrthei. Kelepoi hau-hau duduk kan do trip Jylliew bat ke jing temu jang ki kelong ban sa tang prasngi dan namar ke jing thot ke spacecraft kimpat nyok wan pai duk mentaru. Kanato kelathung yu Menteri Rangba do jang ke Netherlands Mark Rutte ke Secretary General jang ke NATO baran shimti ke kam nadu ke shitrek urisau mentau snam hadim bakalakut ke samoi trekam jung Jens Stoltenberg. Mark Rutte shen un sa shong that no ke Menteri Rangba jang ke Netherlands hadin ba ula ajing syakri adu khat saus nam kenti. Kita kilong ki Khubor hakimat kimat Khublei.